Ekibekire hariya candidate tali register because candidate oyine mandate no chimango bori mu register ine kwesimba Electoral Commission kumanya kunkatori mu register na nabantu bantaboka abantu babari ba delegates bace abokana batera bururu atubanze turebe vireyo izo bari yanyuma baza tukubuze mu mission na program yitu terwa abantu bake abari kumanywa ka delegates kandi nubegitiro mu labor unions aba bayisharinga banyuma yo kushanga amazina gabo gatari mu register bizimba sharinga registers obundo shanga register mu union n'abantu bakorenga 20 kandi union yakwetega abantu 20 complaining of petition even we have the petition basha mu register bagenda bagitereza yije ni abantu 20 abiri every union bagisprayinga after a week nyekiro so tutere izoba shahemwe hashobora register amazina gonna bagihiremo kandi amazina twena tuturu mu register abatari mu register mu mbere so mukoni na candidate y'abatari Bashaba chairman wa Electoral Commission Justice Simon Byabakama okutaho mu nshonga zabo. You find that a union submitted 20 people but you find only 5, you find 2. Where did they drop the rest? The general secretaries submitted those names and you find that the names which were submitted are not in the register. So, and we find that we have our candidates of interest whom we want to vote. Kurugira haba abantu besharinga register yibarete kozerwe nyekiro kandi obwo shemerewe kubane ihebwayo hari kuboresha hana na munana kwikayizo bari yo kutera karuru but there na ka registers zabo bakantu bazikora it is hard to get a final register tungirege ijo rwebagyo so niyo twa tunakozesa koma of course aberemo complaint niyo tindi mu register baitu abagamba it is not Electoral Commission ekora register igyo uko tali mu register complaint onagitwara mu labor union yawe habwa ko talinka mu register so baitu okuma tukugenda maiso abandi bangire kuma abandi bayikitiza koma so for those who are allowed to vote bakoma akarura kakesimbiro mu jika Jessica na Kebirunjo Olivia bw'abakazi kandi abashijana taremo bamhayira Ronald na Tindu Wens George Willy erizo banabwo haba kutera karuru ko kutorana ba kansara bw'abantu bino burema mbere yabo abakuzire hamwe n'eminyeto eitwaza kurgira umwanya go kutera makaruru ba kansara bw'abantu bino burema mbere yabo asimwe yunisa bw'abakazi na tami enosa bw'abashija barambatine cha kansa akaba kansara b'abantu abakuzire haja bas kazi bw'abashija na kino gwisho Constance kona bw'abakazi nabo barabambatine cha kansa gasha kwa Edison Kinene Ngo mnyamakuru witu Edison Kinene kuturetera amakuru wagabireho izoberi yanyuma baza actually abantu nyamwinjo hirunka bebe involved mu ndeka karuru tubakumangu nizo bari yanyuma bazo hino bururo bene bugendo meshi haro iki nareba ninge cinze ni ndeba ebikoro bikusana biti birobino haro yengamba barukozesa abasigazi aheruko eyongire kulabisa who is responsible of keeping those registers Nkimanisa weakness obwera abayikitongole kisemere kwa kiteza karuru kureleasing registers ezo zukahereza abantu kandi bagama ngo kabasemerire gibahereza few days before akaruka takatiyo nikimanyisa abantu abo batahana registers ezo hubo ori bwa kutaha atahanayo aikara arora ahoko nabamanya nanko nasagikoha nanko nasagikoha then aikara ko rumurimo go kweditinga akurara manya ngo naja kuteza umutono ogwa muyamu kumara akayire then at the end of that day akaruko ko bakamaze kwikambwire ngobu ori kujya kucekinga nasanga wibareriye tirkozireke terurum because haro akayira kabahaye registers ezo kurora abanyabwana mba checkinga beroli amabaragange garum ikisanjange nikyo nsemeri kwa nyinkomera hano but how come usobwayo kachekinga ukasanga ibare room na buri kimukirumu but at the end of the day akyo chakaruru kenyine ukasanga ibare ryawe and of course nchiba nana ba candidates benye nabo kwa besimbere buchikabe chinshunje bafuna copy ya registers ezi chiba yambo mukuronda karuru amanya at like no mtezi wanje wa karuru rekanze yo mushaba karuru na no mtezi wa karuru bugambira ayemanya ngwarumu batatu wareta register ukaji displayinga abantu bakarenga barumu
baka ubundi bakagamba ukakora mistake imanya chechi kandi na corrections towards leta bita izoba ryenyine kandi ukareta nana baboko bagize ngo ba representatives zo gutera karuno baba rya abantu 20 ukashanga banenga no mu 20 harimo abandi on top of that ukasanga even na candidate wenyine wese imbere kutererwa karuru mu register muri mu display yinga tarum so evyo nanyo ni Electoral Commission mkikaro cyo gumamba jolekerezo obwara Electoral Commission nsaba mutu yambe umulimo wogu kirangiye tagisa hubo registers ezo zihanga ryono nubabege bazeyahuriye nuko akaira kakarubu karahika bakasanga registers nzo zino buzibu then they blame the Electoral Commission by tatu baraba releasing registers zikaija districts zikaija magombora banna bakasara kwe kurebyabo because baina teams baina bulikimu nibamanya ngona tusagi konta kutusagika hatu warasange gwira mukono gwomu hari yabo naje kutahamuka editinge ayihemu abakwenda then at the end of the day kirejo kutera karuru na muno majority nambere muraba ni mugamba yito we have a candidate of our choice numje kwa mwine mutaine na nambere muso complainingira akandi bali bajagamba after all na kaira ko kuchekinga mabaraganyo wako mwali murumu you came you checked mwasanga muno mkimaisa ensobiteri yetu so blame game wegyo nijuka recent obo bururo buturu jirame biro 15 obo kuronda president hamwe na ba members of parliament na ba women members of parliament obo buma bwenyene bwa biometric voter verification kits obaresire like nebuzo binje bichiruho no waresire jo idea mwabe no mu training abantu bokubukosa kabwabire no bukora izoba ryenyine honi hangariyo na habrana koma kamwe akakora andoshika bakaba spending sente nyinji billions kwingana 5 but hatecho nacho tucherece twatekaho but sente yo mushoro neba negenda aitutakumanya akandi active wasinehinda ziri 19 yo murungiro ryo notorora mu nsonga nkezo aleka to avoiding ensonga zo kumansana ziti kwa end of the day mu Uganda exercising obugabe obwaru kuba aina itorozire gijo mu district was it Shema abantu abanya kwino bulema mbiri babaire mbeto mboita bala office ya RDC tukoliki omuntu turata amhandikisize yarabe bwa mazima kwetabo mu karuru how come at the end of the day mbamuhandikire baruha mbagimsindikira even na WhatsApp ngunaka yuto sebiri kwesimbi itu ntuenda nanka no wasibiri kwa naisi na reason yo abachwa taroho ne baro atesayiningire baro ne yola kamanya intano memo mayane koreta abantu babayinege cyo kubanza banya Uganda kya kabiri bayine obulema mbiri yabo tibaterekerire so habakene mbaletera abantu ikinigi kirukinga naho but exercising obugabe bwabo so nikyukimu nasazo ne byoliyo norora ebairo mukaruru akonko kam tosobora kungambera ngo even na candidate ruliyo nasaba karuru akwetaga kukomwa ngo mu register tarum ngwito nzujya kuija tumwemereye nyuma runtu tugene box tusobole kumutera karuru nibije buri muntu byando misho bukwatene na karuru misha on tuza kutunga umugisha tugambe ho na ba reporters bitu abari mu field akako kutwa twagambire erizoba still tuza kutera karuru ka ba district councillors city councillors ba mayors hamwe na nabandi tuza kwantugamba nawo turebe imbere ryeta akako kutukumanya bwa hati materials zishemerire kuba list zachiro mu district basheme kwa barimo no dispatchinga bakuzitwara wa polling sessions zitari zimwe na zimwe ntwenda turebe akarura ka hati abo kabantu ariko batarashemerera mu karura ka hwire ntwenda turebe tanape y'abantu bwa hati neza kuberiyeta ebyo kwerinda ndabiza kwa birubita tuza kutunga umugisha tugambe hona na abanyamakuru bitu I think iteko burera abatahindukire abantu basemere kwambatera akaruru ka by 7 tenuko Electoral Commission itekaria nukorera kugamba nikibani kibansinya bali mu bibuga no myanye gyo na mbere bintu bisemere kuba nibiruga okugeno myanye endi chikuru muno kura mabisindi ko bwire bukya because ata na betu kubaliza zirekika 21 mwezara basahemu enyenki akara kandi nkiba kimanyiso mu byanye taliye mnemo abantu basemere ko batandikira kombatera karukabo bagenda hamirimo yabo hakumuntu atujja kusiba polling station the whole day abantu bene byokora abana bali yoborekerizo genda amasomero nikimanyisa by this time abantu bakwere mu myanye taliye mnemo basemere kuba batandikira kutera karuru ne bakoma
abebembezi babo nikimanyisa omulimo ogu na myanya egyo na mbere ebintu bisemere kwa mbere ugo gendo myanya rum districts zitalizemu na zemu mwakubaire mu kikozire as alias saa 8 mu 10 ezobwiro buraba n'bukiranganuka nuko abantu batunge access obwire bukyali ntugumya this time takujja kuba mu ensonga ezirukwatagana n'obwomo bwale makora rundi kudelayinga abantu polling stations ngu kinu kyayanga because my registers ziriyo kandi tukwese registers sobale kuba ntera karuru habo kuba n'intebe zonke kuba ntutera kino nazo ndora nyingyo ewe intebe ya katano mayor au district kandi ba councillors nora nyingyo kandi abantu basemere kwamba hebo mugisa okurora batera akaruru kabo hataina kuba kwata mukono mbese ntongera gamba mbo nobo harabe mu bunde buzubukebyo tutakwikirizana nabyo turondo mu ringo mununjiho gutwakubasa ko expressinga obunde bitatushemeza abo kuba aburunji ntwenda obusinje omukaruru abo kamwerwizoba okwa kabiri ebironka mukago bururu tuzakwa twabumazire tugariko mu mirimo yitu tugariko mu life ndijo so kandi bibyo natoka bukora otine magara turebire abaferire amagara gabo kuchira mnongo mu campaigns na nobururo buturigiremu akakaruro na nobundo bwasigara deka tugezeho turindo businje Gideon Senyumo ali omwanya gwa Electoral Commission no aliyo nasarura bike byasemerwa natwereza na mnomune biro kwatakaruru nko kaliyo nekayitegekebwa okuterwa kirokene esa yona obwara batungira bakuru abarukwato waho najya kuba naija sobole kwa natwereze kisani ngo kukiri nuko tulemeko kwa sabo kuba ati districts ezimu nebibuga na mnomune biro kunu mbugo izoba bwihanga ebintu basemere kwa bakose byo kutera karuru nko kamberuga hano tenupo somberuga hano okurabya heka ambechueke ebyo na mbere bisemerire kuba nibigenda nabwe kitwetaga kurole kisani byemerire bita batandikira kubuga basazinga hibyo babigabire ubara batakabigabire nsonga ki eyereterize delay nebindi sobole kubantu manyikisani ngo kemerire kiroken obuturiyo ntwetabo mu karuru akaba chairpersons abentebe za katano councillors anabandi abaturiyo netutera umwanya rwo nabo iki Gideon obara ba ready najya kuba natwereze kisani ngo kiri Electoral Commission kandi tumanye abanya-Uganda bayine mu gisaki bemerire ha chances zirukungana cyo kurabayitaba mu kutera karuru kabo aba local leaders kiroken Mlimba City of course akaruru kuchira mnonga ba mayors ba division zezi Mbara City North Mbara City South ntumanya hariyo akaruru kamani tukareba recently on primaries inakimchera kabire bamwe ba petitioninga nebindi wahati izo bariyo nantuza kwantu bahereza updates ebiri muno bigenda omisho ibohona hori ekikuru agenda aha TV West naza kwano bireba mbone hatobwa hati ntuza kuba twine internet batata agenda era aha results za social media boko mwe neza kumisleadinga oshange kandi mwahendera mujiro muntaro mukaborya TV West nono mango amakora kutwakwereza gacenchwire kandi nagamazima akandi omkaira konko kamu egensonga semerire kuba no gimanya kurungi muno ninka nambero semerire kwena amakuru kandi agali credible no maburi yo mwakefora munyamakuru especially bino nabo ekinkimanyisa chances nyingi muno ezokurora watwara amakuru agagwire abakati noreba kuba kubara polling stations omwana atandika kuteko mu WhatsApp group ahana akayatungeza ati niwo kireba no readinga on some polling stations manyato gendo mukotanduko baga mu kigenda atali center of mwe bintu byahinduka urutaro rurimuka boko already nimba nikicenga warebo ryo mu lead so social media umone baza ku misleading aboko abantu abariho tabari ba professional journalist ababa journalists ababa just in citizen journalists just in a smartphone na baza ku accessinga kugamba nabantu nanachi bato mushange nawo nabayine interests zeye konkati nyowe nkuru kubashomere byamakuru lucky no wakwa no reading konkana ntakwaje
nshemerire kukigamba ngu niwo wahangura akaruru but bariyo bumwe ekiniga kwakoreba we batandika kumusinga hatoshanga results yatandika kuzihindura wari uko kayisiga byo kureba social media bashanga umwe wahendera otagizire mutima murungi nabo kitune kwetwara na muno itwe nka TV West hamwe na Radio West kwinire plan yeri kubane kwatagana isonge za karuru tukwereza buli update nkoko rikwanegena maiso twine Philip Murangira n'umusachi witu okurugwa mu district ya Chegegwa. Philip Murangira ntujya kwantumkuletere dakika yona kuruga hati kandi yasobole kuba natuhereza ekisani nkoko kyemeriye. Shayona naza kuba nagamba nitwe ari kutugambira obwa hati ya karuru batandikire imbere ryeta okwe omuri Chegegwa. Philip bwashesha de mnonga nakutangira aha program Sisiimuka TV West live tuhereze kisani Chegegwa mwemerire muta Chegegwa actually ndona kuramutya abareba TV West mwena na mnonga barero ku rugo mu district ya Chegegwa ese amazina ni Philip Murangira kandi nkagashaka rugo mu district yenyine ya Chegegwa ahi nyemerire aha office the Electoral Commission ninga EC kandi ndakiziraha naraba polling stations ikishatu ukingwa kubagamba nti ebyo kozesa byona byashira polling station actually waza kugeragereza n'obururo buhwire nti polling station zeze zinaraba ukwiza office the Electoral Commission zikatandika mbwire bwa shaha nka mukaga itano na no kugenda higuru abamwe nango bakatandika shamushanga konkeri izoba nanye cyantangaza abo kwa kunaza kwimuka shaha 12 dakika 50 a polling station ya Kasambia hamwe na haisaza nashanga abantu bahirize kuteka obuguha ebintu byona byagire byo kuteza obururu kandi cyo kutangaza ikindi ecyansemeza erizoba nibaza kutera karuru bakosa BBVK machines ninga ebyoma ebyo kutekamu ebinkumu babase kutera karuru ekitarabireho umukaruru akahwire kandi nka district ya Chegegwa kine emyanya yo kutera makaruru ekushika bishatusha na mukaga myanya ejo akarura kamani atukura mamani tikarika LC5 actually abako LC5 it is like one sided vote kujanti omuntu omwe wayina mani no kura ndijo kaine mani mnonga naza kuchigama ntokurujiro mbantu ebagamba kandi aha Electoral Commission ayinyemereye nindebaho haro actual na boxes za is ekikwereka ngo hariho abantu abari opposite mu district page tureba nti hariho na boxes zikutanka 12 kandi cyereka ngo abantu abo bakarabamo opposite arengo rwa ba councillors aba antebe ya LC5 process imbira abantu babiri abarumu Norman Birungi hamwe na Nelson Mandela incumbent akaja Philip wanje incumbent Kisoke John Kisoke byamukama omu mukarura ka NRM katamusiga haiguru bakasobora kumusingira haiguru kandi yagamba weta garuka iwe taragarukire nka independent akachwamu yagamba abasingire bagumizemu barabemu of course ni wogu Norman Birungi no yasingira ka NRM primaries then haija no FDC bakweta Nelson Mandela kyonga nturora nti abantu actually akaruru ka LC5 hibo bayikayemera manya nti esindira umuntu omo ari hano positive Norman Birungi kyonga niwe kubagamira nti Chegegwa esindira abantu babiri akarura ka amani nturora nti kari mu town council ya Chegegwa akaba seija kesindire mu Freeman Beck hamuna Ali Black ako niko karura ka amani mu Chegegwa kagamisa biriyo actually aba abantu babiri bakora drive
no sananti ba MP then akarura kanda kamani tukareba mugombora ya umutawunikaso ya gogo estimbireho mucyaro bakweta rest hamwe na Dorothy akona karuru kamani akarura kanda kamani akaba councillors kariyo mu town council ya Hapuyo ahestimbireho umucyaro bakweta Clemencia hamwe na Hamlet so obururo mugombora actually erizoba ntenda kuteka amakanda gaito town council zishate yakegegwa Hapuyo hamwe na Bugogo abo kugira nti akarura kamani akagamisa byo mu district niho tukureba ahikari Philip hansonge kwatakana n'abameya na muno mucegegwa town council tutereyo tochubaka abo kemerire kata competition erieta kandi none hirabike bisokurwa Kakegegwa district abo government to in a municipality over city keokinti tukujya kutera karuka wa mayor tukujya kutera karuka ba district councillors hamwe n'aba LC5 so itwe abo gatchari harengo rwa town council akarura ka mayor keokinti mu district ya Chegegwa kikariyo then tana apuno ni hera murundi gunne sobora kubeta kandi kurora ngo abantu benge bundi bayetaba rundi vake aba kurora bayetaba mu karuru ako of course tana yenizoba yoni ndeba nebasa kucendera ahabwenshonga iki abantu bamwe ababene bahagira abantu babo bakagwa kata abantu abo ne bahomani nereba abantu bengi bacyakuteka muzinyaminga engoga omukaruru akukubaza ato mutwa kwagira umuntu bena akagwa leta yahagira MP akaheza akagwa hatiwe ateka maybe akaruru kagenzerege maybe ba favorizire opponent so abantu bakwaye bahwamane kureka abantu akaruru ahiba kura ngo bururo omutawuni council bishata ina gambira nti harimo vibe y'amani ngengamba yerigenda nti okwa karuru kakira kugira amani actually omutawuni council ya Chegegwa teka kugira nti akaruru karasa kugira amani sana kongo magombora handi ntireba karuru kabasa obutagira sana y'amani ekikaguze cyo kumarira Philip oino wobalizeyo nawo na muno abakuru aba Electoral Commission bakusoborora kishaka kiye bakozere this time okurora ubuomo bwa BVVK machines boikiriza kukozesibwa omukaruru kana akariyo katerwa kandi ekiyale meseze okurwana bukoro omukaruru kali kishaka kiye bakozere kurora ubuomo bwo boikiriza gukora kandi bakayikiriza ngo bukoro omukaruru kali actually niyonshonge nabwo akinagira nti rekanyemera office za Electoral Commission konka nashanga nti office basivire ahari abantu nkababiri ba security konka ba manyisangu aba Electoral Commission bona bazo mu field bari on field kugira nti ekyabireho omukarura kahwire cyakabaherizo so kaine muntu wa Electoral Commission officer we no nkureba kureka office ndebe civile bona bariyo field konka amahura gintungireho bazirengu network obwahwire ketarije so konka hateri ba network ngweruho njo shavire mu kugira ngo abanyayiganda babahe accountability ya billion yukurengo mu rukaga ezaguzire obwomo so injani yonshonga eyinturire omatuganje iki network hatero kandi obwahwire network eketa kukoraje webari munonga Philip murangira ntukuja kuba ntukugarukire sayo no sobole kubona uterize kisani ko kiri mu district ya Chegegwa kalesero okay murangira Philip ekisani yakitereza network nikimanyisa the other time but na hati network tekabire stable baituyero amazimagari yesero kokateka bire stable batatu twaza kureba nko mu byaro yuko kwetinkumanya bwo makubura bene buzakora
abo kandi yes network no bwero kongate kabire step abo kantu mabinji muchere muno mu access ngamukosa VPN konka bari munonga Philip Mulanja kuteretere byo biri muno bigendo misho omurichegegwa kandi ntuza kumweyongeraho mushazo misho tugambere babantu bakayo bari muno batera karuru biri bita ibyo kwerinda ibibyona kind of course n'abandi ba reporters bitu Gideon Senyomo naza kubana tereza aga ebiri muno bigendo misho aha Electoral Commission ni ndeba yashyireyo Gideon Senyomo twakwakira on program ya Sisiimuka. Orirota mazina ngago Senyomo Gideon Enshonga na Karuru yarugogo mu district ezintuhura aho murembo rambara Enshonga na Karuru arengoro city natugamba city tontoronda ba meya arengoro tontureba ba meya Orio muntebe ujeshano Robert Mugabe Kachebeza isimi nabande bantu bana ntakusibizeyo omwanyugu ndinkahi ndi Electoral Commission omuruboma aho murembo rambara nyine Madam Shira ogunwo muhwezi wa returning officer abo rembo rambara Violet aturanye ndatumwakire ayonje tugana kurga kasheshe kurgizo bari yanyumwe bazo nerizoba ebintu yemerire bita yes ndio ndio bari mu final touch za dispatch yenda tuganire bona Violet Madam Shira wallahi ba TV West kamviri bishatu na mnongo gomuri wa TV West Mwebale mnonga aba TV West amazina ninye tuongerwe Shila assistant returning officer okurga kasheshe na kurga nyumwe bazo nerizoba ebintu byemere bitanke Electoral Commission mbara of course Karuru kariyo kagendo misho ballot boxes bazitwire mu their responsible polling places obururu buryo no bugendo misho je tine bizwe bitwatongeremo tine bizimwe atongere nkambara na mnongo gomuri wa TV West a polling station shimkubana ikaosha zinga ikana konuka kwa shazinga a polling station ine kubana ikahosha hemwe akaruru tukacinga shahi 10 so mutezo akaruru we no ryokwe natekwa kwija kare shahemwe atandika akaruru keye so that tukahezo musha akaroka hwire ibiri 15 no burugiraho babe batakosa boma bwa BVVK amurundo utekateko baba meya na mnonga bore murambara tinkanga mbabambara ebyo mana bakubikosa nari ari urobo matutuza kubukozesa bireho bakabuhurra abuko butwoma tinshonga yitonera karakozere onkari yora bakwija kutera babene bamabija nendanga muntu yabo bagarike bije na voter slip zabo kwenda bakaterera ba candidate babo bururu that means amuno twaza kosa register ntuzano koza register akagambuka ona mnongo gomwe wa TV so kabino mugambira cyabwa karuraka akaruraka nko kutwa bintu bigambaho abantu batera karuru kabo kenshonga kandi baterere candidate wabo bakura bekundire besimire atariho kubajema atariho mwino kubakaka ngo batero batakwenda hariho gwari natebegesha TV na mnongi wasa kutwegitegishanya njya kwisi amazina Senyomo Gideon Enshonga na Karuru akirintu tugambaho abore murambara karyarengo city level that means abore kumayo murambara tureba White House eji esabe road kapchebezi na bakansa bebona bari bakutorano umunasa kwebuza akarura ako kutarana no bururo butendire akakina intanso kina no bururo bunda bwacu umuntu waburije ashime kakejumbamo bari mnonga TV bine kabo kana abantu babo so bine kubatera bakabakorera je bakwenda so ninjira ni cyecu specifically tarho chamani bo baterere candidate wabo abo kuba no bururu bwa councils I think and mayors na kenshonga nako ninjira so bine kubatera kuba so that babakorere ibintu byabo kuba kubireba misho ebigambo nibyebyo itonga TV West twehire kumaturi tarage myanye taremwe nemwe nkambara city twine polling stations bishati 5 na mnonga twazo mu north twine 14 twazo mu south twine 18 nemwe aho na tukwika kure bangu akaruraka katerwa
kata abakire kangaro mu studio tonje kutaraga polling station sazi munazima ko kuja shazanje zarenje shahimu that means abatezi bakaruru basa kuba bayiciro mwanyo turebe nabihaye bikwato zete za black boxes na register n'ibindi nke bakuboma bwa BVK yacegamira madam shirangu taro gukora adatogene choose me ogwe obareba mu register nuwe azakutera nari mu register kinuma bafene n'ibindi nkebye ikikurwera nda TV West ekushariye no kwano bishanga aho ko mahoro gitu gashamushanju umahoro agacencuire na no mu programming alizo twagikwata mu kuja administration ikuru no kureba ngutwakweza akaruru okurwe myanye tari mu TV West turibura hamwe omuri Sinjo Ruth nwamanya ariyo kwe naza kubana abahereza twaza omuri Ntungamu Elias Rutugusa na wariyokwe twaza omuri Kiruhura Kazo Paul Turyamureba na Richard Nahabwe nabo bariyokwe ne bakeza twaza omuri Kabare twine Nelson ahimbisiwe nawe nakuba nakereza twagaraka umurembo rambara Senyumo Gideon harimo Ram Edwin harimo Sengenda Abdukalim harimo mbara yo ntukugitaraga aceka akindi kikuru katugara mu studio obo twonja kutaraga imyanya tarimo nemwe na nabandi ba reporters bitwa kutereza ebyo kufomu byanga byabo kangaro mu studio Wale Senyumo Gideon kandi ahabwa interview AG enunji munonga already dakika zigenzere 42 akandi omukugu okurwa mu Electoral Commission yanatumanyisa ngo kutankana sahimu akaruka semeye kwanikaterwa so what are we losing what are we gaining ebyona nibyo turekeriza kuba netukuletera iwe ruri ahativi we sabokuba amazimu burukanura ensonga erukwane kwatagana na akayire yabanya Uganda tugire hara muno tukalikaru konka no programu zindi ensonga yabakato mutakabe na chera jate kamaze natera karuru marinje nda business yanje batatorede zakireda chika ananisha tukorabo muri shahemwe no basa no kushangana n'aba polling officials nanachi obumwe bataka kiramyanyeji ahamwe kindu kumanya nebukwatu byo kukozesa tebuka ikireho bitabanya Uganda reka tongere kwejumbira omukutera akarura kabo kubaba nabebembezi bebyanga batukire hihi ekizibe cyo kuba ine acyaro cyawaho kutura abantu bakubanza kubimanya na MP wenka wo mwanya atakachimanyira program ya Sisiimuka ekiri munegendo misho bwa hati katuzomuka humuro kace abanyamakuru bitu bona bakiriyo tuza kubantu gamba nabo kututerechani ebe muno bigendo misho omyanya etari yemwe nemwe mutakarga TV West Omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu town umunteraneza bari kurundo bururu hamwe n'ebiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebiru kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucumisia ye kumira mu kumanya abo kubekera abo cyona TV West neja kuba nechikwisiaho TV West nehinda Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero otegerezo muncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo rikwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa nikongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo y'urukweta mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera twegiteho aha programu yareba hindijire ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ine expectations zina binini kokana abawana ekeriyo kujya mu shwe bomusheja okutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda itwe twatugamba rungereza mazima
Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana hurire headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterog. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebire baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahina ze kiro aha TV West Honga ukwenda kongera umuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda program ya Sisiimuka ekiri gendo misho kandi akakire ntubantu reba bijo mu mpapura z'amakuru olupapura ora New Vision hamwe na olupapura ora Bukede twabitunjire on studios bitu twaza kureba aha front page ya New Vision nibaja security probes voter machine failure. The machines were procured at 150 billion Uganda shillings. Wunda banya Uganda bene bajangwa sentence jenzere zityo nabajangwa bwa hati abebyo kwerinda batanchi kuchondoza echaresire obubwa machine bwabara okukora nibaza kwa nabagamba barebe process yo kubu procuringa ekizibu kikizrankai apeje ya mkaga noza kwa noishomera amakurago omubwijire. Uganda loads outgoing Chinese envoy eviro izobiri ya nyumwazi wa President Museveni abena meeting outgoing ambassador wa China omuri Uganda debe bagambere aha page yi 12. Parliament pays tribute to late Member of Parliament Stella Isodo a page Yamshanju. Mlago separates plastic twins a page ya kashatuni jejon step nonji ombia magara bihanga. Fish exports bring in 507.15 billion barimuno bagamba hasente ezikuruga omubyenyanja byetunjire omupapura wa New Vision oyonjere kumanya ibukiraho Mulago surgeon separate plastic twins ninjiraga na makuru marunji munonga ubundi umbyamagara step age nino njumunonga yetunjiro rupapuro ru orebe okuba base